Kinong tri jong katnat boarding elektrik kentu ya ki engineer bar union hakha trik urempang kila penlong ya ka strike bait ba sising hakaleng kari kane ke jinga ki kalong persya ya electricity amendment bill araja apusan bat ya ka jing pen sngo bait ba ya katnat boarding kumta kinong tri kila dawa ba ka boarding elektrik kadai balong ka hok bait ba ka masuk bat ka bala banyo da baro bat pendu no ya ka amendment bill araja apusan bat ban ai jingada ya ki hok trikam bat jingada ya ki benta kinong tre union ki maham ru bahkan numpin kiyo ya ka buy boarding bakta ya ki pai yang ni kalau lam keluar ke rasio jom ke jingdan kam agak penbiang ya ke penyat seprang ya ke kam bak ke jingdan brio ke rasio ke gap lapun ha wa di dan di office ki pat di office you di technically pinpet siapa feel ru syafil ki lineman line staff kini ki deliver ya the service dan ni kong ni syong nang office ni yo ni pai ki ben siapa ki fees ban restore ki line ni de haba ke lip ke line lada dan brio haga cakap ben cimpor ben lip tang san minute kan cimpor si tengketa kan cimpor si kenta namar kini ki lineman kim dan tang si jaka ki dan ki ba li attend fault siapa kowe ke jaka nang ni syate kim dan brio shu ben lek ki hab hadu dawan pai gitu ben lek pat sini ke fault ke badai tang ben clear within 10 minutes 5 minutes ila hab kita di ban delivery to good service ni dan kami manpower ni dan kami brio apa fee ni dan kami brio apa ki areas ben long ba ke power system kan long reliable kan long stable okay tak haduk mentah ngapai kini kita ada jumlahan elektrik ba ai highlight ini rumah kalian tunggu ni kalian joki engineers na kalian joki employees ni kwa IP berfirma ini message mentang ni dan ni revamp distribution singing scheme kabai ni pentamai lut yaki lan prepare ni wara ki lan prepare ki transformers ki batamai namar balik kalau kum ni penda singap ha let's say check bun ki than ki shit what your voltage bakal low voltage tapi balik ke low voltage kalau mau transformer udan hang ni kalan ke balik cing ki public kalau haduk sekilim taru haduk arkin taru dekat pun push ke last mile yang kati yang brio ke voltage kalau drop kam clancho tementah ada kan ni revamp distribution scheme pat ke jayu ha pedeng jong uni transformer ni buk yang suwe ibu yang saar senang ba ngin improve ya voltage profile ke kata ni number 1 te bangile kami hab ancim shutdown ngimlong banle online ni shim shutdown mentah kata ban improve infrastructure let's say in 6 months from now when iba ki benta prepare kum kita new shlong kum kita sete siapa operation ben iba kan sedang ke improvement ti kadang du kajing pat ingi bangi implement ni kini has kam tamasor namar nimyo ya kejaka ni kwa ban improve ya system ke jongi which ultimately ki consumer kin ki beneficiary kin yo ke voltage ke bebiang kin yo ke power supply ke bebiang tang wang nimyo ya kejaka ban bu ki transformer smart kala de ke private land and rem kejaka so de bon ki nimyo kin de kadon ngajing asor bangin ya le kata tani number 1 bakan lip lak kaka in terms of delivery of service ngala ong meneng dan kamban power ban penting na ba kajing do like kaka kadam day bangin la ban ong 100% let's say ngin reduce ngin availability kan dan at least more than 90% 95% availability is one of the best tinggi habai dia bagi substations bangi yok mentah bagi dan deki funding kini kidan ke funding naga center kadang kum ka ADB ang tagadan kum benersip kini kidan ya cakmat kajing petre lokang ya kidan ki substations kita dep hiru mentah dia dan apa new shlong kidan sebagai time mau control kidan nang ta kidan se garu health kidan ti kini kalian management kalau sedang bantung brio mentah kita biang ki jang hatung ki contractual lagi menjadi permanent kan permanent employees di hot ni shit ni keren kakak betul management bah kan serius sekali nama kini ki assets ke jongi ila kam nyimla hi ban maintain deki beri ke jongi penamdan ke sense of ownership dan menu ban dinamdan ka dinamla kan ban bah baik serta mo begitu for that reason kan dan kami juga management bahkan pet serta kini tani ni kalian itu ban bu beri tanpa pi baru beri umdai bokot te baru ubri room dai wajobo te hakajing tu like kandon dai te nakaliang ke jonga MCL ke jongi pat ni dan ke vigilance team kene kalong very vigilance team ni investigation and enforcement kitrai bor ba ba menta banlek kan ka management kalong serious banlek pet ni energy theft MCST ni lek man ka por chadu industries banlek
petrol kita ki jaka ban wat haduk ki long ying haduk ki consumers ki bade ki domestic consumers tu nilai ki angi penalize ki ni wengi gitu kita tam ki tanjung ke yo pi try media harus kata menang ni ki pon belalek nakaliang vigilance ni dan ke team to belong very reliable and baru we just state ni kidan ni investigation enforcement Lalu dan kita balik balisan nak lihat pi atau pi person macam government company ke di benlek dak batek nak. Ketu kedon la kajong la pok electricity act hi kala don ka benta ketu section ban in file FR ya kan ni type of electricity. Ka section ka bak no kata ka keren. File kari tampering illegal connections langta ke 136 ketika type of electricity dia 38 pat ke deal beki ni unauthorized use of reconnection of langi la ada out la reconnect kan section yang 130 kita Jika bisu dikibri pun kadang balisan fine kadang ke fine. kadang Kan oi. iris kadang la kajing kan hi kadang resolutions kadang kajing kan betul yang ka formula po ka tarif compensation mala approve dari KMDC compensate gitu kajing tu gitu kajing kan Kan lu keteng jupi. bangkir lang namin Dari pipat ko. ngadi vice president juga formal maju poru assistant general secretary juga MCL engineers association